ka kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlwisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona ka botlalo, re tla lekola tse itlhommeng pele. People have been coming out into the streets, even as we have been doing door to door. People have been calling us to their homes. Mopresidente wa ANC boetse le modulasetulo wa Moga Cyril Ramaphosa o letsholong la ho ngoka bakgethi dikgethong tse tlang tsa bomasepala e Malahleni Mpumalanga. We recorded the highest number in the country. It is becoming a trend that in any election event we work on an average of about 23% of all activity. Province ya KwaZulu-Natal e dihula pele ka palo ya baahi ba ingodiseditseng dikgetho naha ka bophara. The higher oil and metal prices emanating from the Middle East crisis is not translating directly to growth in these regions. Diteko tsa hodimo tsa mafura botjhabela bo hare ke sesosa sa moruo o tsheremang kontinenteng ya Afrika. Mohi dumela re o dumedisa mere o amohela kono kanaleng ya Mantla SABC thule SABC le hae re boele go lakaletse ka tlolo mahlonolo jwalo ka selemo sa Basotho se thwasitse kgweding ya hodimo ya Phato e tla di hasa ka kopanelo le Mphotimi. Mopresidente wa ANC e boetse le modulasetulo wa Moga Cyril Ramaphosa o re mathata tsamaiso le taolo lekaleng le laolang metsete a mmuso a ne a lokela ho tshohlwa. Ramaphosa o buile sena nakong ya letsholo la ho ngoka bakgethi ba le Malahleni Mpumalanga. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re tjhelete ya basebetsi e bolokehile lekaleng le laolang matsete a mmuso le ha o bile le mathata a tsamaiso le taolo botong ya lona ka mora hore ditho tse mmalwa ho kenyelletswa le mohlanka e moholo wa phethahatso di itukulle mosebetsing. The PIC is the largest asset manager on the continent, and it manages the asset of civil servants like me, civil servants like teachers, civil servants like parliamentarians and all that. So it's a very important institution that we need to safeguard. It manages almost half of the worth of our GDP, 3.6 trillion rand. So when there are governance challenges, we have to act so that there is no instability. Ditabeng tse amanang le dipolotiki mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o thoholeditse maAfrika Borwa ka ho ingodisetsa ho kgetha dikgethong tse tlang tsa bommasepala. Overall, I've been quite satisfied with the excitement that I've seen amongst people. People have been coming out into the streets, even as we have been doing door to door. People have been calling us to their homes. So that for me shows that there is no apathy. There's no reluctance by our people to be part of the civic mood that is taking place in the country. Mmuso o lebelletse ho phatlalatsa letsatsi la dikgetho le ho phethela lenane la ho qetela la bakgethi ba ingodiseditseng ho kgetha. Mopresidente wa IFP Mvelenkosini Hlabisa o etetse diteishene tse mmalwa tsa boingodisetso ba dikgetho Durban pejana ka jeno letsatsing lena la ho qetela la boingodiso ba dikgetho mafelong ana a beke. Mopresidente wa IFP Mvelenkosini Hlabisa o boletse ha morero wa ho etela diteishene tse fapaneng tsa dikgetho Durban e le letsholo la mogala o kgothalletsa bakgethi ba loketseng ho kgetha ho ingodisetsa dikgetho tsa bommasepala kgweding ya Pudungwane monongwaha. Station sa pele seo Hlabisa a se etetseng ke se Othongati e ka leboya la toropo ya Durban. This is a golden opportunity for our young people who will be 18 years and above on the 4th of November to decide their future. Ho sa le jwalo province ya KwaZulu-Natal ke enngwe ya diprovince tseo baahi ba tsona ba ileng ba tswa ka magalo ohle ho ingodisetsa dikgetho ke baahi ba fetang ba dikete di lekgolo ba province ba ingodiseditseng ho kgetha. We recorded the highest number in the country. It is becoming a trend that in any election event we work on an average of about 23% of all activity in the country is registered in KwaZulu-Natal. Province ya KwaZulu-Natal e boetse e dihula pele
ka palo ya baahi ba ingodiseditseng ho kgetha naha ka bophara mafelong ana a beke. Dipalopalo tse hodimo tsa baahi ba ingodiseditseng ho kgetha di hlaloswa e le letshwao le bontshang ha batjha ba naha ena ba ikemiseditse ho nka karolo diqetong tsa demokrasi tsa Afrika Borwa. Phano e fokolong ya ditshebeletso, meralo e senyehileng ya motheo le leqeme la mesebetsi di ntse di le ka hara mathata maholo ao baahi ba tobaneng le ona Freistata. Ba bang ba baahi ba re ho tla bonahala ka morao ho dikgetho tsa Pudungwana hore ho tla ba le phetoho ya nnete kapa tjhe. Badudi go tswa ka Mmasepaleng wa Matjhabeng ba tswela pele go lla ka maemo a wa sa kgatlhishego le go elela ga metsi a ditšhila ka motseng wa bona. Metheo kgoparara eo e tsofetšego, mafelo a setšhaba a wa sa tlhokomelego a tlhokiša badudi kgotso le go iketla. Re tla mona ka baka la botsotsi. Corruption e around Matjhabeng is serious. E ntse e bua ya ditsela it's a bit less. Shaba suwa ya rona ka Ravelcom. Matjhabeng so suwa ya teng it's a big problem. Ntho ya ho vouta ha ke kgolo re ke tla vouta go latela maemo a re phelang ka rona ka puso e reng rona re kgethile for 31 years. So ha una phetoho ha una nix. Ka fela re tsameng go vouta. Ka fela re le ba ka ha go vouta ke change our vote is going to change everything. It's going to change everything. Ra tseba na wetsala eng. But think una le pele lo vouta gona. What happened in the past and then ke se santse re setse go change ntwena. Ge naga e le gare e dukisetsa dikgetho tsa kgwedi ya November mo go tla kgethwa go boeteledipele bo boswa ka Mmasepaleng a mangwe a mathata a go le gore badudi ba kopana lona ke metheo kgoparara eo sa tiago ditsela tse di sa kgatlhisigo go swana le ye re le go yona ka Welkom ka Stateway mmila o ka hare ga toropo mo e leng gore o feta dikoloi kgafetša mo e leng gore maemo a ga kgatlhiši ga je se di welang. Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Welkom. Ka o le leng baahi ba bang motsaneng wa Masutle Ward 60 haufinyana le Mafikeng ha ba ka ba ingodisetsa ho vouta ka lebaka la ho se utlwane mabapi le meedi ya dibaka tseo tsa dikgetho. Baagi ba ikanne gore ga ba kitla ba ikwadisetsa ditlhopho le gore ha ba kitla ba tlhopha mo ditlhophong tsa ngwana tsele. Ga re dumele go award 6 bile ha re ka ke ra be ra dumela go award 6 go fitlela Jesu a tla go ba dinao tsa gagwe mo lehatsing re ka se award 6 mama. Ga re tle go ikwadisetsa ditlhopho ha re hot 6 go bua nnetela ra lwa mme go lo ga rona ha re lwe ka diatla. Ha ile gore ha go rena go nna le ditlhokego tsa rona dina go arabiwa go siame re tla leta 5 years e re ntse re sna mo councilor rena bothata ha re hot 6. Le fa go le jalo mo motseng o gaufi wa Tlapeng baagi ba re bona ba ipakanyeditse go tlhopha. Ke kgonne gore ke register gore ke kgonne go tlhopha ka di 4 tsa November ka lebaka la gore ke emetse gore puso ya rona e re fe di service delivery. Ga nka bona mo viditse re le mo gone go na le ditlhabologo go na le tsela re tlhoka boroko mo go rona mo Tlapeng ke tsela. Re sa le fo IEC mo Northwest e buile jaana. Molaotheo o ba letlelela gore ba kana ba ipelaetsa ka motlhalo bo batlang ka ona. Mme rona re le commissione focus ya rona ke go netefatseng gore mafelo a rona otlhe a botlo. Gore mo Afrika Borwa o batlang go tla ko stationeng go ikwadisa o na le tšhono eo a sa kgorelediwe. Bao ba batlang go dira dilo tse dingwe ka ntlha gore ba sa itumelele tsamaiso ya puso ga re kgone go ba thibella gore ba se ka ba dira alo mme re leka gore ba se ka ba thibella rona gore re kgone go dira mmereko wa rona. Municipal Demarcation Board e sekaseka melelwane ya di-ward gangwe mo dingwageng di le 5 go netefatsa fa go na le kemedi e siameng ya batlhophi. Sentle Englihihi, SABC News mo motseng wa Masutle 2. Baetapele ba setso ba ga Tshokwe ka ntlenyana mo Mokopane profenseng ya Limpopo ba re ha ba susumelletsa baahi ho hana ho nka karolo binggodisetsong ba dikgetho mafelong ana a beke empa seo e bile kgetho ya bona ka ha ba sa ka ba tsebiswa hore mmuso o tla fetola lebatoa leo ba welang tlasa lona. Ge le mpona ke eme mo ke Kgadi ya Moshate ba bang leng ka ba mfarafarile ke Khuduthamaga a gona Moshate go ba Khuduthamaga yenkileng ya rasetšhaba ya re skala go ingwadisha le setšhaba re go bokane le sona ga senke se re motho sa re o seke wa ya go ingwadisha. That's why le bona le ka kwa voting station ya rena e butswe wa yang
setšhaba se kgopetse le mošate wa rena o kgopetse wa ga matlala gore wa yang re se ka ba ra mošala morago ba ra mo intimidata ga re tsebe eo. Mohi re tlotla re buisana le mohlanka wa IEC e leng Ngaka Victor Shale yena e tlabele ha go utlwa holonyane ka maitemogelo a commission e ikemetseng ya dikgetho jwalo ka ho no ho phethelwa mokgahlelo wa ho qetela wa boingodiso ba bakgethi bo ha tsena le tse ding di a latela hang fela ka morao mona Sesotho. Beso re botsa gala amola mokgahlelo kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho kwa no tshebeletsong ya SABC2. Ha re kena ho tsona re bona jalo ha ene le mokgahlelo wa bobedi bile wa o qetela wa beke ya boingodiso ba dikgetho o fihlang pheletsong ka jeno bona bonkua jalo ene le ba bohlokwa haholo ka ha ele karolo ya dikgetho tse tlang ha moraonyana monongwaha ho fumana setshwantsho ka se hlakileng ka boingodiso ba naha ka bophara re buisana jalo mohlanka ho tswa ho IEC yena ke Ngaka Victor Shale. Ngaka e re go amola ditabeng tsa Sesotho mme re a leboela monyetla ona wa hore o tlo buisana le rona. Re a leboha mme re lebohe le nako ya babuhi ba SABC. Ke a leboha Ngaka. Ebe ke ditsha kapa ditsha di bone boingodiso o bibile ka dipalopalo tse neng di lebelletswe mohlomong ke IEC mokgahlelong o wa o qetela kapa seo ha se etsahala jwalo? Re tla tseba ho fana ka lesedi le tjhabileng hosane ka motsheare o moholo. Hona jwale ke hona re ntseng re bokeletsa dipalo fela he o tla hopola hore maobane re kwetse ditsi tsa ngodiso re se re fitile 600 a dikete a batho ba ileng ba itlhaisa ditsi tseo le ka marangrang re lebelletse hore palo eno e tla re isa hodimo ho feta maobane ha re se re kopanya fela re tla fana ka ntlha tse batsi hosane ha re se re fana ka tlaleho ya ho qetela ya registration weekend tsena ele ya June le ena ya hona jwale. Alright doctor. Hona le batho ba reng mohlomong bona ba keke ba ingodisetsa dikgetho kapa bakeng sa ho kgetha hobane ba utlwa hore ha ba sebeletswe mme ba re batadima sena ile nako fela ya go ba etapele ba dipolotiki ba tle ba ba sebedise ka mokgwa o itseng. Ana ho nepahetse hore ba ahi banke kgato ya mofuta o tje ebe motho o na le kgetho ya hore a se ke a kgetha? Molaotheo ha o hatelle batho hore ba nke karolo dikgethong dinaheng tse ding o tla fumana hore ehlile ke molao ke tlolo ya molao ha eba motho a sa kenye letsoho ditabeng tseno. Afrika Borwa batho ba bolokoloing ba ho etsa qeto ya hore na ba nka karolo kapa tjhe fela ke a kgolwa ke taba ya bohlokwa hore re hlokomedise babuhi le maAfrika Borwa ka kakaretso hore naha e le molaotheo di fane ka metjha e hlakileng ya hore na ditaba tsa tsamaiso ya naha ditshebeletso tsa naha di loketse hore di tsamaye jwang. E nngwe ya tsona ke yona ya hore tsela e nngwe fela ya ho fetola dintho tse bang di sa kgotsofatse tse kang tsona tseo tse ba buang ka tsona ke hore ba kenye letsoho dikgetho ba etse diphetoho kapa ba kgethe ka moo ba dumelang hore ba ka fumana ho sebeletswa hobane ho emella ka thoko ha ho thuse ka letho empa ho ntshetsa pele maemo ano ao ba sa kgotsofallang hobane ba loketse hore ebe karolo ya lentswe le matla la setjhaba re a tseba hore Sesotho se re letshwele le beta poho jwale haeba ba sa nke karolo ba ke ba tseba hore ba fihlele ditabatabelo tsa bona ke taba ya bohlokwa. Ya bobedi ke hore le haeba batho ho na le dintho tse sa ba kgotsofatsang ka jeno ba loketse ho hopola hore ba ntse ba na le boikarabello ba ho lokisa naha ba na le boikarabello ba ho lokisa naha molemong wa bona hona jwale le molemong wa bana ba bona nakong e tlang. Re a bona ha re sheba Afrika le lefatshe ka bophara ho na le ditjhaba tse ngata tse hlophehileng tse hlorileng tseo e leng baphaphathehi ba bang ba bona ba bile ba hona Afrika Borwa mona ka lebaka la hore dinaha tsa habo bona ha di na tjako
dinaga tsa bo bona ha di ba fe boroko mme taba Ya eo utlwahala, ke Doctor. yona eno ya hore ho iqoba batho ba nke karolo e dikgethong. E utlwala haholo ka lebaka la nako re tla di beha mahatlakguti mona re leboha haholo Dr. Victor Shale mme Mohi yena e ne le mohlanka ho tswa IEC ha jwale re tla leba ka mabenkeleng re tla khutla ka tse ditaba le ho phethela mokgahlelo wa ditaba ka letlang. Lefapha la ditaba tsa selehae Limpopo le kgotsofaditswe ke ho kenngwa tshebetsong ha tshebediso ya metjhine ya kgatiso ya menwana setsheng sa bofalli kapa sa bafalli se Mosina. In terms of the fingerprint process, remember, in line with the processing that we implemented at the center, all the government departments were also on board in terms of assisting us. And one critical government stakeholder is the South African Police Services. When the South African Police Services, of course, supported by the Department of Justice, brought in what we call an integrated system, where they are using it to make sure that before each and every one is processed out, their biometric is taken. But the biometric then does is that it runs through all the government systems. It runs through the criminal systems also to check and confirm if the people that we are repatriating do not have outstanding cases that they still have to answer. I must indicate that that system has assisted us a lot. Wala latela dintlhagolo tsa raporoto ya ponelepele ya banka ya ntshetsopele lebetong la Afrika ditabeng tsa moruo. Moruo wa dinaha tse ka borwa ba Afrika o a tsherema. The higher oil and metal prices emanating from the Middle East crisis is not translating directly to growth in these regions because of infrastructure investments and expected structural challenges in production. Growth rates in Southern Africa is projected to moderate to 2.1% in 2026 from 2.3% in 2025 as the spillovers of economic shocks in the Gulf weigh on domestic economic activity in most of the region's economies. Mohi o ka ikopanya le rona ho social media ka re a fumaneha ho Facebook re teng ka ditaba dikgang_ Excel teng re teng ka @ditaba_dikgang lo pheisa ditabeng tsa rona ka o romela video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ya rona ka SABC ditaba_dikgang. Dine di hlobisitswe hakalo tsa kajeno moifo wa Setswana teng hosane kwano SABC 2 le SABC le hae ha jwale bolipi bua latela beso salang hantle.